Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Kumban Kintiwi Samla Don Sub Jonkathan Nonkandong, Padiaka Jilla East and West Dance Academy, kan Pelonia Kajin Kopsha, Haka All West Dancing Star Season 1, Haka Online Kabalaban Shimenta, Tanka West Casils District, South West Casils District, but East and West Casils District, Haka Nikajin Kopsha, East and West Academy Klaburi Kindon, by Kibanabar, Badi Kiblaju Shimbenta, Hakisandra, Baper Shabar Kajilla. Kim omla ne omsha banwan chimbata na markane kadai tangman pensilor di kisamla kathan nokandong. Ba nang pai nos kami ni khobor nga pun presiden juga Eastern West Dance Academy nga pentip pensyaish pi pai ba nos kami ni khobor ba ka Eastern West Dance Academy kan belong ka All West Dancing Star Season 1 kata kata jin kop shot kepada tang barok ki west ma kata kan pada South West Eastern West bat ka West Castle District ya khani ka jin kop shot kan ya khani system kan ya kami bani kong ni ya shona ko audition kata ngi ada ko bale online bagi namba ke send jo pi video namba ki WhatsApp namba kata audition ni sedang no khandai tarik September kapan ko pada hafla tarik Oktober te hadin atu ngi saya semifinal raw ngi ya kunjoi namba ke jing online hadi ya tarik ni sepentip namba ki SMS namba ki phone call ke grand final ipat kelong live on stage mah pihak perform live mau pihak perform kemat jom ki audience kemat ki judges kemat borok badan hatu keselima ya ke grand final ini ipat lam mau decide ya ke venue hai ini dia ka tarik bang decide bang ini har grand final kelong hispotri December arja aku ki prize jom minong job kelong kami harum kinong job ya kadan ke bani kong ki kelong live ho aja plus ka trophy plus bat ki certificate tigi bajak bani ko ai ka kadan ka baan kan de kasana ja plus ka trophy plus ka certificate te ki balawan kadan ka balai inyo ka something ka ba shipoja plus ka trophy plus ka certificate pekin don consolation prize mo ng sa jit shipomot te ka jin mu jong kan ni ka Eastern West Dance Academy belong in ka All West Dancing Star kalong musibata ban ka teo ki kena samla hat ki baret bagi nang mi syakmat bagi nang terskmat man penslor ki man iya tak sap ki dan mang isi pun baki dan sap badan ni ke time wasi brokoi ibun ki dan sap badan sap sha dan nata kadang pelong ni always dan sister ban ganti kena bagi nang mi syakmat but kalau kawai kum ka platform ka ban video eta ka platform mo kata ka experience ka knowledge nang baka jeng kun jang fi nang baki ni ka district level mo kum syo membaca sedang fi nanti ka district level fi nang shlo shushu ban mi shikma kuma fi kon ki state level ne national level te anata ka daw ni pelong kana ni always dan star ka bade betang line ni district South West Eastern West bat ka West ka sel te ngakan tu kan pham ki samla baki nang dei ban aran baki dei ban mi shikma baki nang tor shikma ban pi be tak sa bagi ba kidan bat ka jing pu jong ka always dan star sajit forward na po ka district level minsara po ka state level mo kung magajin ko na po ka state level then state level pat sajit pat ki banya ko na po ka national level then kaya ini kantin nga kantun pam fi borok ki kun samla don sa pakshat bagi nang mismat bagi nang ya kon no deban kan randin ibe ka sabar fidan but ikijing te bakam ne afila ban phone ikini nang bo nhau đái sảo san sao iwe san ar san repeat yang pra nhau đái sảo san sao we san ar san phila man pha ki video jam pi ki number there's way number pra iwe lai iwe đái lai sao đái ar lai sai xin pra iwe lai way kandai lai sao kandai ar lai that's the way number kandai lai rio ar rio pra sao san
sound rio if kinu ki ba kwa ba shimata ban hakani ka always dancing star pila man pha ki view jang phi kini ki whatsapp number ba sa bangla ai mata te but kinong shimata ki debit originally ki ba shong sa ya pop to west Kasihel district southwest Kasihel district but eastern west Kasihel district nginum sha ki ba na shabar but kawai tu ngapa ban chai menta ba na kidan kato kaningot ki participant ki bala mi kman mana ka jelah bala mi shabat inam sha show ki ba kin shimta hakani ka show jonge insha itang kini fresh dan ki dang sha ki bidang mi thamai ma ki dang sedang ni kom mi dang mi shabat ai ni kan tien de shibun de sha